Umintri rang ba kajala u Conrad ke sangma ha kanyo trik liber. Ulap lipat ba ya ka project ban pen itnan ya ka shnong nika Locality Beautification Project haneru ading hawak hana Tura West Garo Hills. Hakba ulapan banaru ya ki kampen roy bakat palat news pak klur tingka. Kibala ya syakman ban pen keladur ya ki shnong hasor Tura. Ya ka nika program lapan long haneru ading Development and Welfare Committee Haul Church Compound Haneru Ading Hakabala Wanya Shimbanta de Kinongalam Shnong Kinong Shong Shnong Berkidakot ke Committee Ban Rakhe Kajing Pendap Ya Kajing Temu Ban Pen Itanan Iki Saudong Saukun Berkijing Tay Bakongsan Jong Kashnong Hakanika program Umintri Rangba Ula Pliru Ya Umau Tho Kerteng Ban Pen Sakin Mau Halor Kajing Plie Hakanika Project Hakaba ulapan paru ya ka jingkmen banyo let jingo ya ka shnong hakasien ka beningkong kum uhe sorkar haba benrap bagi jingpen keladur kilanang jia hasor Tura watla kidang don shibun ki bedang day benle upen tibru bagi kampen roy beper ki bakot palat news pak lur tingka kila ya syakman nak benta ka roy kapar jong ka sor Tura haba keren halor ki jingtay hapo jong ka smart city mission Conrad uloong bakumba Henry Poklur tingka lamang banshna ya surak shnong hakidong beper. Naluar kani katsan klur tingka lapulut nakabenta kawat baningkong halor ki street light berkajingpen itenat ikijaka kat ba sa katsan klur tingka lamang nakabenta banpen itenat yakayo Tura. Kika Lingsun 5-star hotel jingpenya so surang kajing pendat yaki kor CCTV kamera bat street light baro kilong ki bakongsan nakabenta bantay ki jinglong jingman ki badan kam bandra yak sor Tura syakaway pat ki kerdan ulaong. Shibenta jong kani ka jam ulaong baladap an pendat kumbalay spa san pau tali ki CCTV kamera bat san spa tali ki street light hakaleng ka sor Tura. Umintri rang ba ulaban juru halwar ka benta ka bakongsan jikinong shong shnong hakaban penek pensa ya ka jingku jing suba bar ka jingkit kle hapadeng kinong shong shnong hakaba kaladon ka jingamir jingmut bar kinong shong shnong kibala pensnguru halor shibun ki jing kenthop ya ka jingdon kam ya ka community hall ka jing shna ya ka kenro hawa khana government LP school ka jing maramat ya ka yeng school bar ka jing penpai shagi school SSA ka than bar kiway arang gebek sipiangnya retaining wall ko bang en nang ya thuraude bang biap rango angni sejada haida urbanization ya sel construction ya sel lokra kor kan ya sel bat gyong inga plus weather ang ya sel ba so nigeban angni second most important of priority de retaining wall ang inga breast wall retaining wall yarang ko bang en nang ya thurau maine era na main life threatening situation inga mo wa chini somoy de tik tongja sani ban nokko aro dakbo bosto abong uchok skama ba Uniman yako anga nambok ya so anga in general suna ba mat set na skinga that yako anga priority basis anga take up na skinga urban affairs department itu special scheme ko haida bul sis saudi ko mat chutna mat jawa but face wise manner say 2-3 years ni gise ponga maximum ya fragile areas aro sensitive location ko identify ka image ka kamna ko kaUni mana ni area na ba na sunyi na ba atin ba gatan abi ayaro mo aros no desa ko de thari mana haro na kimi chiri mamung chorong cha no ko mi asa ga rong cha okay na kimi na aro nga step na ka ba ba dong achon bulsigini ye bulsigni bulsik tham ho no ko ba khuja scheme na angni scheme na kala chimsa English scheme one of the baita meter ong kenera 150 estimate ra baita sin idea dongja achana yakpo nagode Raymond ko na seba mo we Raymond ong jode mama yeba mama charming ba dongwa jikupan contact ka emang detail ko kunat po anga boundary wa ni retaining wall ko de anga aga na manza mana retaining wall de site ni kri estimate rang basko de kumia basko de blogin hayo nga ni mana boundary ni estimate ko de anga ni chingna nangen de bana ni footpath na de 150 meters na da anga skin ko natin ani skin ne
Yera nakni nok nasa magin ma public na general. 승리 녹기 이기니 동. Nok 사 기사 장마라 가마. 무슨 패밀리 gini dong asam kamak bore bini no kosako ya senila bini no taude rainy season wa beang emna bini nokte paksarang ong play beangan wa retaining wall wain ngambe retaining wall Urban mat nak kemek. 장사 disaster management ber idi riba cham bisong nirang ber yang acham riba dalona repet mamang mebat Just note it down. Disaster management ni ko details ko kote mo urban affairs na nafu barato. Ang urban affairs ni wa special grant tunga urban no. Was kimo nga if it's a reasonable amount ang gun napat kino. Baita feet from ginera. Height 어디데 height de dong khala 10 feet takira ngen masai 10 feet. 왜 10 어디랑 batken kon Para- ada para 10 12 apala 15 ra ngen hi Meter ma feet. feet to 대탱공 장수야 요 스테키 이사 동아 보면 지간 발로니. 요 스테키 이사 꼼꼼도 Ade biap ko niya nagin na mante watak ko. Send urban and this is up you send meter urban. 우저 feet so Coordinate with with urban as well as TMB and with disaster management. This location which Raymond is getting the contact number for. You send the officials there. You get a picture and give me a rough idea about the estimate how much it will take, so I can work with it. Anga estimate ang ko niching na, ne? Anga daw kun nigis anga sak na senga, ne? May na chasa krora nang gini anga daw anga pagcha matakunok sa mante. Menamen kumakun niching na, niyani sa mono kumakun study ka imang. Baiterong gini estimate ko masyosa nga na suna ditulakan gini, ne? Iba ni kisepo ay na di footpath na de basic footpath na nga skimo ni kaon natin, ne? Ne. Ni sambabat kapa jen ya kama cipak ni Jerusalem Development Committee ni kita cenga jen adjacent to Nehru atung ni bangkiza janapna nanganirangko nangna janapna krusyuk biasa daururo cengni locality niat ken cemode heart of the town of Tura iano drugs jen daun ni kanirangko ra bainga cengni masih ni kata ba reliable sources ni ko cengni kena ni kata ya Tura gamako Haidian cengni Jerusalem Arian drugs distribution center ni mong cengna kenanya ini gaman ya ni bidang adita nasimone taksakan ni rangko mana kata aru ya rangko monitor kana kata cenga ba CCTV footage rangko donna aru dengtang nirokan ni rangko dakna magsongi kaya kan nang duka ya beautification ni bidang ba je beautification na cenga Belsio municipal board ni ko maninga warang ko cenga ba dongkham gapa jean phangnan donggen gama giza gapa rangko cenga tharina jothon ka aru wan ken dauba cenga je nangni skimo je kon locality ko pain ka nagata je kon nangni skimo ganang chem unawa cenga amount 36,990 ko cenga yano estimate ko tharibung unatinga aru ko cenga municipal boto submit ka mana ha gini ko cenga street light rang na ba beben cenga iya gamak locality ke bungan angrame including this Nehru di ba yan main road rangot nga ng Kuinga Dunga na suna ba dunga? warang coach na Baita ke dunga? Gidok street light tunga na suna. CCTV? CCTV ke green. Oh street light ke bunga, CCTV ke green. Yani access ko ba na suna tsikaw again? CCTV. plus kinsu mi locality ni saksa representative pong emna tengah dasio hawa kana government LP schooling akan ha no community hall ko rekdan ni man akan ha diba tengni ya government LP school ar blongen gecham ka LP school wa diba school ni obostha de namen namja aroba boundary wall ba dongja ni asel tentang mandirang rebai mang wala habi jabi nam bija khamrang ko khawa khaina ni men sir chungna ya hawa kana government LP school na renovation ko aro boundary wall ko ba wall na ba sanction ka atte na parin cha 100%. Education na danga mamong saloban no niya kansa. Aro government school lang ko danga gambak senior government pa mo. Government school ko chiga almost 90% rang ko chiga da renovate pa kanso.
getal building ko JB apo nangachin munabat sa getal building ko chinga na ha. Almost close to 700 crores ko chinga course ka job last 8 years so 190% au na chak na correct sumaya kanjuk daw chinga list ko daw final ka nga ha for this phase 4 so ni banay ko immediately nga napatkin haida donging nok list ba nga ba the detail this ko I've told minister to keep about 30-40 extra for my intervention. One of them will be this one, Hawakana Government LP School, and then also tell education department that we want to put up one hall there as a community hall. I'll give money for my CMSDF also. We'll do it on convergence mode. We'll get from MBDA also, and education department can give. So 33%, something like that. Maybe I'll give 30%, and 30% from MBDA, and rest 40% can come from education. And also we'll do both. We'll do the wall and the community hall. But that community hall will be for the school, but it'll be used by the community. Now 3 CCTV. 3 CCTV or 7 street light. Sir, hawakan iba adeng SSS school ni achen. Ni school toilet rang bangin tentang skim ni rang tadi na jadi bengan iba tingkiri dongja nok kodi bangi i렇게 donaya. Bikin itik play nok sam gemek toilet rara iba letchen tingkian dongja romo. 방탄 가자. 아로 미저 지나 지 신텍스 온겐 지 살게 nem나게 쌈 바디아스 바이바랑 니니 베요 이자 신텍스 갑나데 바이바 코디 포스코디 송비비죠 신텍스 파 속바자 지바 동자로 뭐 Ano chila lekha po, ne? Ano chila lekha same complaint ka imong exact na ni complaint detail ko ang nasilat po. I'll take action, don't worry. Soba no dinggu takang ode, soba dige thogyang ode, aga blacklist ka again, action again, inquiry katkin, asun jajan mangsa. Dige mandarang ko dige chabok na matjawa. Jekon commit ka achim, jekon ona achim, ona nangin. Umen aso ana complaint chetebo, I will take strict action. Education aro health ni bidunga nga mamu salaba darang ko ba contractor ko ba compromise ka na matja. Ang nagaman soba na may kam ka jawde, aga action akin. Umen aso ang na formal complaint ko siya. Ne, ang una sukat na matjoba directly, asong reman ni Jacobon na matnagin, Mama Charming na dunga, bini Jacobon na matnagin. Baong jode CM connect na ba so 1971 na phone ka imong, gusto na WhatsApp kat na matnagin.